Yes, nibyo ni inkuru igezweho aka kanya, amakuru aturuka mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Ubwo wabyumvishe, twageze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri uyu mujyi ufatwa nk'aho ari we mujyi munini mu bice byose M23 yafashe, ndetse ukaba wanagirwa umujyi mukuru cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu Republic. Iyi leta ya M23 iri guharanirwa ndetse benshi bemeza neza ko ishobora kugerwaho mu gihe gito. Goma kandi ni umwe mu mijyi ibarizwamo abaturage benshi cyane, kandi nk'uko byagaragaye ni umwe mu mijyi izwi ndetse ibarizwa mu gice kibarizwamo ubutunzi bwinshi ku butaka bwa Kongo. Ibi bisa naho ari byo biri kuranga umujyi wa Goma na muvoma nyinshi cyane, ndetse amahoro n'umutekano. Ariko kandi inkuru igezweho ni inkuru itandukanye n'ibyo ngibyo. Hari hamaze gutegurwa ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo bigomba kuza kugabwa uyu mujyi wa Goma rwagati. Ibitero byagomba gukoreshwa na za kajugujugu zikomeye cyane, ndetse n'ibindi bitwaro karabutaka bikoresheje ikirere, kuko kunyura ku butaka bisa naho bigoye ndetse bitanashoboka bitewe n'ibirindiro bikomeye by'ingabo za M23. Ubu rero amakuru atugeraho aravuga neza ko hari hamaze kunozwa uyu mugambi, ariko benshi bamaze kwerekana ibyemeza neza ko igisirikare cya M23 gisa naho cyamaze gushyiraho ubwirinzi karahabutaka budasanzwe bw'ikirere mu mujyi wa Goma ndetse na bimwe mu bice by'ingenzi ariko kandi bikikije uyu mujyi wa Goma. Ni inkuru zivuga neza ko ari ubwirinzi bwatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya. Nibyo kuko Vladimir Vladimirovich Putin, amakuru avuga neza ko yongeye kumvikana muri iyi dosiye ndetse n'igihugu cye cy'Uburusiya. Ibi kandi bamwe bakomeje kugenda bavuga neza ko n'ubundi M23 ishobora kuzarangira yaramaze kwigarurira imitima ya benshi, nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yamaze kuvuga neza ko igisirikare cya M23 Tshisekedi adakwiye kukirengagiza. Yari akwiye kumva ubusabe bwabo maze bakaza gukorana bakarinda umutekano w'iki gihugu cyabo. Bisa nkaho Tshisekedi ibi ngibi we atakomeje no kubiha agaciro, ndetse kuko M23 yamaze kugaragara nk'umutwe witwaje intwara ariko ufite icyo uharanira kandi cyumvikana kinagaragara. Ibi rero bamwe bakaba baririnze kwivanga muri iyi ntambara, ariko kandi bikaba bitangiye guhereza benshi igisa naho ari ugufasha M23. Bamwe baravuga neza ko ari ubwirinzi bushobora kuba bwaraguzwe binyuze mu mabuye y'agaciro acukurwa mu bice M23 ikontorora. Ubwirinzi bukaba bwaraguzwe mu rwego rwo kurinda abayobozi ndetse n'abaturage. Ubwo ni ukuvuga ngo ni abayobozi ba M23 ndetse n'abaturage bose batuye i Goma no mu bice bitandukanye. Ibi byakozwe mu gihe hari hamenyekanye amakuru y'ubutasi yemeza neza ko hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze iminsi mu myitozo ndetse no mu bice bitandukanye bakoresha kajugujugu n'amadrone byagombaga kugaba ibitero hariya mu mujyi wa Goma. Ibi byose ubu ngubu bimaze guhinduka zeru. Nanone imipangu ya Tshisekedi yongeye kuburizwamo. Vladimir Vladimirovich Putin, uyu ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Bamwe bavuga neza ko bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze gusa nkaho yerekana neza ko iri ku ruhande rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, ndetse wakomeje kugenda agaragaza ko adashyigikiye na gato ko M23 yakomeza gufata ikindi gice, ahubwo ko yahabwa intwaro ndetse n'abasirikare bakaza kuba bamufasha mu rugamba. Ibi rero bivugwa ko Uburusiya ibi bwabikoze mu gihe bwasaga n'ubushaka guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabizi igihugu cy'Uburusiya ntabwo kirebana neza, ndetse barebana y'ingwe ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero nubwo babikoze nta nubwo birengagije neza ko deal zose bisa naho Tshisekedi yari afitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda bigura intege, ndetse zimwe bagiye bamubwira neza ko bitanashoboka. Ahari benshi bavuga neza ko bisa nkaho M23 yo yamaze kubona abazajya bayibinyuma mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ari bo Burusiya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yagiye igaragaza neza ko iri interested no kuba yakorana na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Ubu rero amakuru atugira haravuga neza ko uyu mujyi wa Goma
usa n'ufite ubwirinzi bw'ikirere budasanzwe ndetse butandukanye n'ubwari busanzwe. Amakuru akagaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyamaze gucengera ku buryo bamwe bemeza neza ko bimwe mu bice by'ingenzi iki gisirikare cya M23 gikontorora n'ubundi byamaze guhinduka nk'aho ari leta. Hari ibice bitandukanye birimo igipolisi cya M23, abasirikare n'abapolisi barahembwa, abaturage bafite inzego z'ibanze ndetse n'ibikorwa remezo byatangiye. Bamwe bati nibyo koko ibi birashoboka ko M23 ingingo yo kuba yadekarara Kivu Republique ishobora kuba inageze kure nk'uko ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Reka tuve mu mujyi wa Goma n'ibikomeje kugenda biharangwa ubwirinzi karabutaka bwatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru yagiye abivuga, ariko twigire nanone muri Kivu y'Amajyepfo. M23 ikomeje kwesurana n'umutwe wa FDLR ukomeje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kugerageza kwica ndetse bakanatsemba abanyamurenge bari no mu bihe byo kwibuka abanyamurenge biciwe i Gatumba. Bavuga neza ko bishwe na leta y'u Burundi bigizemo uruhare nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Amakuru rero aravuga neza ko iki gisirikare cya M23 gikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane. Ibi bice bisa nkaho hafi ya byose byongeye kubohorwa, ariko bamwe bagashimangira neza ko twirwaneho nayo iri imwe mu bafite imbaraga bitewe n'intwaro amakuru yagaragaje neza ko zambuye igisirikare cy'u Burundi kuri uru rugamba. Ingabo z'u Burundi FDNB zikomeje kurwana ndetse umuhenerezo zigerageza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu mirwano, ariko abarundi benshi bakomeje kuhasiga ubuzima. Kugeza kuri M23 na twirwanaho bavuga neza ko ingabo z'abarundi zimaje kugwa kuri ubutaka ari umubare munini cyane, ndetse nubwo leta y'u Burundi ikomeza kugenda ibahakana ndetse ikanabihakana nk'uko byagiye bivugwa. Inkuru ziracicikana rero zivuga neza ko twirwaneho ndetse M23 bakomeje kwifashisha ibikoresho byambuwe izi ngabo z'u Burundi ubwo bari bahanganye mu bice bitandukanye, hakaza no kuvumburwa ikimeze nk'aho ari indake yari ibitsemo intwaro nyinshi cyane. Izi zose zamaze gufatwa ziri gukoreshwa n'abasore, amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ibikomeje kugora igisoda cy'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Amakuru aravuga neza ko yarashwe ndetse mu gihe yaramaze umunsi umwe n'igice, iminsi 2 yari itaruzura agerejwe kuri ubutaka nk'uje gukora impinduramatwara nyuma y'uko bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bavuga neza ko basa naho bagambaniwe. Uyu kandi yaraje gusimbura abandi 2 bishwe mu byumweru 2 bishize. Ibyari biri gutuma igisirikare cy'u Burundi kidakomeza kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, gitakaza ibirindiro bya hato na hato, kirekura uduce ku buryo bworoshye. Hari haje uje kubaha amabwiriza mashya y'urugamba nuko bagomba gutwara ibintu. Ibi rero izi strategies bisa nkaho yishwe ndetse arashwe atarabasha kuzigeza muri aba basirikare. Ibi rero byahise binatera ubwoba ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byagaragaye. Hagaragaye ibimenyetso by'uko abasirikare bamaze gushya ubwoba ndetse bamaze kugira igihunga gikomeye cyane. N'abakamando y'uno wa gatatu cyangwa se bagombaga gukurikiranira ibikorwa bya gisirikare bakajya bamenya uko operasiyo zigomba gukorwa, ukuvuga ko ari abagombaga gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kongera kwa advancinga ku buryo bukomeye cyane, maze bakareba ko basubiza inyuma izi ngabo za M23 zisa naho zamaze kwisiga insenda ku buryo buteye ubwoba. Haravugwa ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi abenshi ntabwo batekerezaga ko M23 ishobora kuba yakora operasiyo nk'iyi ngiyi, operasiyo yifashishwe mu mudahusha nyuma yo kuba M23 yari yapanze umupangu wo gukora igitero gikozwe n'abakomanda, ariko ibona ishobora kuza kuhasiga abasirikare benshi bayo ndetse bahasize ubuzima, ndetse n'iyo operasiyo ikaba ishobora kudakunda bitewe n'imbaraga n'ubwinshi bw'abasirikare b'abarundi bari muri ibi bice. Bisa nkaho M23 yaje kubiretse ndetse ikoresha plan B, yanabaye nkaho igerwaho 100%.
kuko uyu mugabo yarashwe amasasu abiri ni nayo yamuhitanye, mu gihe abamurinda bahise bagerageza kumuhorera ariko ntabwo byabakundiye bitewe n'uko uyu mudahusha yari ari kure cyane, bitewe n'uko hari hamaze kugaragara amakuru ko na 23 kuri ubu iyo operasiyo yari irateguye ishobora kutaza gukunda, bitewe n'uko aba barundi basaga naho bafite imbaraga, ariko akimara kwicwa uyu navuga neza ko ari umugaba w'izi ngabo z'abarundi ndetse umwe mu bari bahedinze ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi, ariko mu gihe gitoya ahamaze niwe wari wabishyizwe mu ntoki ndetse akaza no gufasha ingabo za leta ya Kongo kumenya inshingano ndetse no kongera gukorana n'abarundi kugira ngo basenyere umugozi umwe maze babe bakirukanamo 23. Ntabwo bimukundiye na gatoya, ndetse n'izi ngabo zagaragaraga nk'igitinyitse ndetse zifite imbaraga ku buryo 23 yari yatinye koherezamo operasiyo y'abakomando, ubu nazo zamaze gutatana zisa naho zacitse intege, kuko uyu ni uwa gatatu wishwe mu gihe gito kandi kitarenze ukwezi n'igice. Aba bose 23 bisa nkaho yamaze gufata initiative ikomeye cyane yo kujya itera ndetse ikaba yahitana abayoboye urugamba, mu gihe abasigaye basigara bahuzagurika bisa nkaho nta muyobozi bafite. Ubu rero bisa nkaho bibabaje ndetse binateye agahinda, ingabo z'u Burundi zisigaye zifashe mapfubyi nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo ndetse warashwe na mudahusha wa 23, maze inkuru igahita itaha Bujumbura. Bamwe bati ni iki kiri kuba ku ngabo z'u Burundi, mu gihe nazo ubu tuvugana zikomeje kugaragara nk'izugarijwe nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye nacyo kwakira inkuru, bamwe bavuga neza ko ishobora kuza kuba imwe mu nkuru ishobora kuza gutuma bacyura abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, kuko ubu tuvugana uwitwa Pamela Abagezi Bubi ni umwe mu bagore baharaniye ndetse bamaze guhaguruka ngo baharanire impinduka zikomeye cyane muri leta y'u Burundi. Uyu yamaze kujya ku ruhande rwa Red Tabara ndetse akaba yamaze kugaragaza neza ko Red Tabara yamaze kugenda ibana n'abandi baterankunga baturutse muri diaspora y'abarundi, n'umutwe wa FNL nawe wamaze kwigaragaza uvuga neza ko ukeneye impinduka kuri ubutaka bw'u Burundi. Ibi byose birakomeza kugenda bisa naho bishyira ku gitutu perezida y'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ibintu ntago byoroshye, ibintu biragoye cyane, bisa naho bikomeje gusharirira perezida y'igihugu cy'u Burundi, ariko na Kisekedi wahawe ingabo zije kumufasha ndetse asa naho atangaho ibya mirenge, asa naho mu by'ukuri nawe yakomeje kugenda abura igisubizo, kuko ingabo ze zamaze kumwereka neza ko zidafite ubushobozi bwo guhangana na 23 ngo zibe zayikura mu bice yafashe. Amakuru aragaragaza neza ko urugamba rwahindutsemo 23 yari y'Amavubi. Igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bisa nkaho bari gutungurwa n'umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe ndetse n'uburyo bushya bw'imirwanire 23 iri kwifashisha muri ubu buryo. Na makuru asobanura neza ko igisirikare cya 23 kiri gusa n'igikoresha intwaro mu buryo budasanzwe. Ni inkuru zemeza neza ko ku misozi ya Kabunambo, aha ndavuga Kabunambo ya mbere aho 23 yamaje gutera imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ubu ngubu biravugwa neza ko 23 yatangiye gusheringa mu bice bitandukanye birimo Kabunambo ya mbere, hari guturuka ibitero bitandukanye by'igisirikare cya leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko 23 ikigamije ari ukuburizamo ndetse no guhagarika iyi migambi y'igisirikare cya leta ya Kongo igamije kuza kwikura muri ibice by'umwihariko muri kibaya cya Rusizi. Ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gushwiragira, bamaze gutakara muri iri shyamba rya Mikenke ndetse ishyamba rigari cyane. Bivugwa neza ko kongera kwihuza ndetse no kwiregurupa bishobora kuza kubagura, abenshi bari kugenda bagwa mu maboko ndetse no mu mitego ya 23. Icyatumye hakurya i Bujumbura hongera gucicikana amatelefone yemeza neza ko hashobora kuba habaye ikintu kidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biri kuba mu gihe imipango yose yari gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ari imipango yo gusa n'abarimbura Minembwe ndetse n'ibice 23 iherereyemo by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi aha muri Plaine, ariko square 25 y'iki gisirikare cya
cyabo ku munsi w'ejo ndetse n'uwabanje bakaba bararashe hasi ndetse aho bari bagerageje kurimbura abaturage Imana ikarinda akaboko. Uko byagaragaye rero aha bisa nkaho Imana yakinze akaboko ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kuba zarimbura Minembwe. Ese ni ukubera iki Minembwe iri kugerageza kurimburwa n'izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe barasa mu baturage ndetse bigasa naho bashaka ko abaturage bongera gutorongera bagahungira mu bice bitandukanye? Benshi barasobanura neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanya bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bagerageza gushinga defense zikomeye cyane muri bice bya Minembwe ndetse no mu bice by'Imurenge kugira ngo ariho bashyira base militaire kugira ngo bajye bahifashisha umunsi ku munsi. Bisa nkaho rero byakomeje kubacanga kuko mu 23 n'amadubu MRDP abatwirwanaho abanyamurenge bakomeza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye byo kwirwanaho kugira ngo batazakomeza gutega amajosi nk'uko babirazwe na General Rukunda Makanika Michel, uyu intwari yabo wababwiye neza ko batazongera kwemera gutega amajosi. Ibi rero biri kubaha courage ndetse na 23 ikabatera imbaraga bagakomeza kwa advancing ibikomeje kugora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ariko kandi ntabwo nabura kukubwira operation umuvuduko udasanzwe 23 iri kugaragaza ndetse iri kugerageza kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira ndetse ikabikora ku muvuduko udasanzwe. Benshi barasobanura neza ko 23 isa n'idafite gahunda yo gufata umujyi wa Uvira nonaha kuri ubu ngubu, ariko ibitero bihangayikisha ndetse binashegesha bikomeje kugenda bibuza umutekano abarinze uyu mujyi ndetse barimo ingabo za leta ya Kongo n'abarundi na wazalendo bakomeje no kugenda bajujubwa abaturage. Bisa naho byo bidahwema ni ibitero shuma bigamije guteza instabilation cyangwa se guteza akaduruvayo muri izi ngabo z'u Burundi ndetse aho zigenda zinakorwamo akazi gake gutakaza kw'ingabo ndetse no kugomeza kugenda bapfusha abasirikare benshi cyane. Biri kugenda bigaragara cyane muri izi ngabo z'abarundi ibiri gutuma 23 ifatwa nkaho ariyo iri favore muri imirwano ikomeje kugenda ya advancinga ndetse ikubita itabariye. Ku murongo wa telefone biravugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gutabaza basaba ramporo hakurya iwabo i Burundi, gusa 23 ibi ntacyo bibwiye kuko bisa nkaho abarundi nyuma yuko batakaje intwaro nyinshi cyane zahiriye muri base aho bagombaga kuba babika izi ntwaro muri stock mu biko ari Bujumbura, bisa nkaho nta bindi bikoresho bagifite byo kohereza kuri ubutaka bwa Kongo. Biri kugora abasoda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba basa n'abamaze kurambirwa kugeza ubu. Bari bateguye igitero gikomeye cyane ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko 23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru aragaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None u Burundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare kujyanwa hano. Rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima 23
M23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za M23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka. Barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFC M23 ari ibashije gutsinda izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu M23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya M23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko M23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho. Biza kuba ngombwa ko bakora wizdoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na M23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo, babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubutaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze, nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubutaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo, nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo, ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwo babivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano, ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi, nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva, kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo. Oda ni oda. 23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, ni umwanzuro wo kugaruka aho bahuze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye, ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Kisekedi cyangwa se leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo ubwo aribwo bwose, ibyatumye M23 ibona neza ko isa naho bari kwikina agakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC M23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe. Abaturage baturuka mu bice bya kontoroganaga na M23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko Wazalendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza. Ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane, ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera
gusubira mu birindiro byazo bamaze no kugaragaza hahungiraga izo wazalendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. na 23 mu bimodoka by'intambara abaturage bayikomera amashyi yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice, ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze, ariko igisirikare cya Leta ya Congo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira kaga mu gisirikare cya Leta ya Congo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare bari bo bose uretse kwishinjikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe bivugwa neza ko hari n'abasirikare bama 23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out basoje amasomo ya gisirikare bakagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya Leta ya Congo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya Leta ya Congo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya Leta ya Congo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazalendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo za Twirwaneho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba Leta ya Congo bongeye kurasa mu baturage. Ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi bitero. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kumutega imitego myinshi cyane, harimo abagenda bamutega imitego y'uko abasirikare bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakabaye bavayo, ndetse icyatumye hagaragara kwigumura kw'abasirikare benshi cyane. Bivugwa neza ko bajoyininze umutwe wa Red Tabara ubarizwa mu ishyamba rya Kibira, ndetse bikavugwa neza ko harimo abakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi bashobora kuba babigizemo uruhare n'akaboko gakomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kuba bata inshingano. Ibi byose bikaba biri kugenda bigira ingaruka kuri uyu mukuru w'igihugu ukomeje kujya kuri pressure ikomeye cyane ndetse n'igitutu, ndetse aho abo bayoborana batamworoheye, ariko byakubitaniraho na 23 ndetse na Twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugenda zimuhamagara zimwibutsa ko yaza gucyura imirambo y'ingabo ze yohereje ku butaka bwa Congo Minembwe na Mikenke, ko imisozi yatangiye kunuka bitewe n'imirambo yandagaye kuri aka gasozi. Ibi nabyo bikamushyira ku gitutu gikomeye cyane. Mu by'ukuri Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwugarijwe ku buryo bukomeye cyane. Ibimwugarije nta bindi naba muri hafi basa naho batari kumwifuza ndetse no kumwiyumvamo, ibyatumye anongera uburinzi ndetse akaza umutekano we bwite ndetse naho akorera. Ubu tuvugana ku ngoro y'umukuru w'igihugu bisa nkaho hamaze kongerwa abasirikare bashya barinda umutekano, ndetse bivugwa neza ko no ku ngoro inshinga amategeko hose hamaze kugaragara abarinzi bashya mu buryo butari busanzwe. Ibi byose bigaragaza neza ko uyu mukuru w'igihugu ari gukora igishoboka cyose ngo yirinde babashaka kumuta mu mitego, ariko kandi ibitero bisa naho biri guturuka hanze nabyo bigenda bimushyirishamo mu bijyanye na politiki na diplomasi, bisa nkaho nabyo biri kumutega iminsi mu bijyanye no kuba yatorerwa kuba umukuru w'igihugu nanone kuri iyi nshuro. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, uyu akaba ari we nshuti magara uyu mugabo asigaranye. Bisa nkaho nawe ntacyo ari kumufasha kuko nawe bivugwa neza ko atorohewe nyuma y'uko 23 ikomeje kugenda igaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye byo kuri ubu butaka bwa Congo. Tshisekedi nawe akaba ahangayikishijwe no guhangana n'ibi bitero, ndetse kugira ngo arebe ko akisubiza bimwe mu bice by'ingenzi yagiye abwira abazungu ko afite kugira ngo bamuhe intwaro ndetse n'ibindi, maze ngo nabo amabuye y'agaciro
agaciro nka Rubaya, ariko bikaba byarananiranye, ibintu ntago byoroshye. Reka twinjire neza ku rupfu rw'uyu mujepe cyangwa se umwe mu barindaga perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kwicwa aciwe umutwe. Uyu mugabo yiciwe Igitega cyangwa se hariya mu ntara ya Gitega, mu mujyi wa Gitega nyine. Ngira ngo murabizi neza ko umujyi wa Gitega ni umwe mu mijyi benshi bemeza neza ko ushobora kuba urutana Bujumbura. Banemeza neza ko umukuru w'igihugu ariho akunze kubarizwa cyane kurusha kuri hedikota nyine Bujumbura, ifatwa nk'aho ari we murwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Kandi ibi ngibi bigaragazwa n'inyubako ndetse n'abishoboye barimo abakire ndetse n'abanyepolitiki batuye hano mu Gitega. Aha rero niho uyu mugabo yatiriwe umutwe. Bivugwa neza ko umukuru w'igihugu yendaga gutambuka muri izi nzira, ndetse hakaba bamwe mu basirikare bakomakomeye bagombaga kuba bari ku mihanda bagenda bacunga umutekano mu buryo busa naho buteruye, bigize nk'abaturage. Bivugwa neza ko umwe mu bari bari kuneka ndetse bashoboraga kuba bafite gahunda yo guhungabanya umukuru w'igihugu ashobora kuba yahawe sinyare ko yegerewe n'umujepe, umwe mu barinda umukuru w'igihugu, aho yaje kugenda amukurikirana. Nyuma y'uko imodoka yari itwaye umukuru w'igihugu yamaraga gutambuka, birumvikana abaturage baba ari benshi hafi n'umuhanda. Niho uyu mugabo bivugwa neza ko yaje gusangwa mu ikaritsiye neza hafi n'umuhanda yaciwe umutwe. Ibintu benshi cyane bakomeje kwibaza, ese byakozwe nande? Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko hari gukekwa bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone ubu nta kimenyetso kiragaragara simusiga. Abandi bakavuga neza ko ari bamwe mu barwanyi ba Red Tabara batangiye kugenda bacengera, nyuma y'uko hari abasirikare benshi cyane bamaze kugaragara basohoka muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB bakigira muri izi nyeshyamba. Abandi bati ni M23, ariko hakibazwa uko yaba yageze hano Gitega, nabyo bikaba inshoberamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu iperereza mu gihugu cy'u Burundi rirakomeje, nta gishya ntacyo riragaragaza, ntacyo riremeza nk'uwaba wafashwe cyangwa se ukekwa. Gusa bamwe baragenda bavuga ibyabo bagendeye nuko iyi scenario yagenze. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kubona imitego myinshi cyane imunyura mu maso, ndetse yakabaye imuhitana, aho benshi bemeza neza ko ari umwe mu bari kuri pressure kugeza kuri ubu ngubu. Ni iki kibaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Mu by'ukuri ikibuga cy'indege kimaze igihe kinini cyane kirenga umwaka gifunzwe kuva mu 2023 yafata uyu mujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege bitewe n'imwe mu mitego yasize ihatezwe ibiturika biremereye cyane byatezwe na Special Force y'abahibu yahiri yarindaga iki kibuga, ndetse n'ingabo z'abacancuro n'abandi bose bari barakoraniye muri ibi bice basize bahateze imitego ikomeye cyane. Ibisa nkaho kwari ukugira ngo mu gihe 23 abasirikare bayo baza kuba bageze ahangaha bize kubaturikana. Ibi kandi ntabwo byabahiriye kuko 23 yabimenye mbere, ariko iki kibuga cy'indege gihita kimera nkaho gifunzwe. Hatangira kuba operasiyo zo gutegura ibiturika byahatezwe, ari nabyo byagiye byangiza iki kibuga, dore ko cyari cyaranamaze kwangirika bitewe n'amakompora yaturukaga mu misozi y'ibirunga ndetse muri iyi nkundura nyine yo kwigarurira uyu mujyi. Ikibuga cyari cyaracitsemo imikuku ikomeye cyane, aho 23 yakomezaga kugenda ihatanira n'izi ngabo. Aha hashise hagaragara ibikoresho bitandukanye byagiye bihangirikira, ndetse n'ikibuga cy'indege itumanaho za radari zikurwaho, ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege gisa n'igifunzwe. Ariko abantu benshi batunguwe nuko iyo hari abashyitsi bakomakomeye, yaba abakora mu miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango ishinzwe amahoro ku isi, bose binjirira kuri kibuga cy'indege maze bagaca amarenga ko 23 yaze kugifungura nkana, ariko ikibuga cy'indege yamaze kugitunganya. James Swane nahayinjiriye, umwe mu badiplomate bakomeye cyane wanabaye ambasaderi. Uyu ni umunyamerika wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu nguyu yakora muri UN, ubwo aheruka kwinjira ku butaka bwa Kongo yinjiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse pasiporo yiterwamo kashi ya 23. Abantu batinya 23 ibingibi irimo irabikora ibizi. None uribaza ngo bigenze bite?
Ubu amakuru agezweho haravuga ko ubu tuvugana bamwe mu bayobozi ba M23 bagaragaye ndetse kuri iki kibuga cy'indege cya Goma, ariko kandi bavugwa ko hatangiye kugaragara abatekinisiye badasanzwe bashinzwe kuba bakora ikimeze nka controle ndetse bakaza kugenda bacekinga niba iki kibuga cy'indege gishobora kwifashishwa mu buryo cyangwa ubundi, niba ibyagombaga byose byaruzuye. Ubu tuvugana rero M23 abatekinisiye bakimara kwava hahise hihutira kugira bamwe mu bayobozi bayo, gusa benshi bashidikanyaga ku masaha izi ntare za Sarambwe zahagereye, ariko bivugwa neza ko M23 ifite gahunda nyinshi zishobora kuza kubamo no kuronshinga iki kibuga cy'indege mpuzamahanga, maze bakerekana neza ko cyamaze gufungurwa kugeza kuri ubu ngubu. Ibi rero biragaragaza iki? Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda atsindwa icy'umutwe, nyamara iyi Goma izaba umujyi mukuru wa leta ya Kivu nk'uko bamwe bakomeje kugenda babicamo amarenga, kuko bisa nk'aho ibimenyetso byose byamaze kugenda abigaragara. Niki kiri guha M23 imbaraga muri iyi minsi, mu gihe harimo abayobozi bayo bari kugenda bashyirirwaho ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibibace intege ndetse ntibize no kugenda bibahungabanya na gatoya, ahubwo ugakomeza kubona bari gukomeza gushyiraho igisirikare gikomeye. Ngira ngo nko mu minsi 4 gusa ishize M23 yakoze pass out y'abasirikare barenga 9,000 bashya bagiye kujoininga icyama bamaze igihe kinini cyane ku masomo ya gisirikare. Ibi nabyo byateje ikibazo gikomeye cyane. Muribuka ko M23 kandi imaze ukwezi gusa ishizeho imishahara idahinduka y'abasirikare bayo. Ibi nabyo bikaza kugaragaza neza ko hari n'igipolisi nk'uko byagiye bigaragara. Ibi byose bikemeza neza ko M23 iri mu ngamba ndetse kuyihagarika bizagorana, bisa nkaho binagoye kugeza kuri ubu ngubu. Mu by'ukuri ni iki kigezweho ko hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane. Kwigire muri Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana M23 irimo irakombata ikubita itababariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Burundi ndetse na za Wazalendo ziri mu bice bitandukanye. Uyu mujyi wa Uvira kugira ngo ugeremo ugomba kunyuramo imisozi itandukanye yitegeye uyu mujyi. M23 yongeye kusubiramo ndetse isa naho n'ibice bya Plaine d'Oruzizi intare zamaze kuhagera. Abazungu barindaga umujyi wa Uvira mu bijyanye n'ikirere basa n'abamaze guhungabana, benshi basubiye inyuma. Niyo mpamvu imisozi ya Kabunambo ndetse n'imisozi ya Mitambubu intare za Sarambwe zirimo zirayogagira nta kwikanga ibitero by'ikirere. Abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo batangiye kugenda basubira inyuma, ndetse na Wazalendo zari kwifashishwa muri ibi bice byaze kurangira zirukansa amasigamana. M23 ikibono hamaze guhindukira bashaka gusubira inyuma, yahise yadivansinga ndetse ikoresha abasirikare bayo bari muri iki kibaya batangira kugenda. Ariko kandi uko bagendaga ni nako abari mu misozi hakurya bagendaga barasana n'abari ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bageragezaga gufasha cyangwa se guha ramporo aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse na Wazalendo bari bishuye muri iki gitero ngo cyo kwimura M23 muri ibi bice. Inkuru yagaragaje neza ko M23 mu kubirukankana yabarengeje imisozi n'imisozi, biza kurangira ibarengeje za Sange mu mirwano yafashe umwanya munini cyane, ndetse na za Kabunambo aho M23 yahise ishinga ibirindiro biremereye cyane ndetse inahashyira zimwe mu ntwaro igomba kujya yifashisha. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu gutakaza aka gace bababajwe cyane n'abasirikare bahatakarije, nubwo bivuga neza ko hari n'abasirikare bake M23 bahaguye. Ugereranyije umubare bavuga neza ko batarenze 3, kandi abangaba nabo inkuru zivuga neza ko ari 2 bahise bahagwa, undi umwe yaguye mu bitaro. Ni inkuru zivuga neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bahaguye barenga 63 nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse Wazalendo bo ni benshi bitewe nuko bari bamaze gushwiragira mu bice bitandukanye. Kumenya abahaguye ndetse n'abahagira ibibazo bisa naho bigoye. Amakuru kandi arakomeza kugenda agaragaza byinshi cyane mu bisa nkaho ari akavuyo kadasanzwe k'Abawazalendo bahungaga iyi mirwano bamaze kugera mu bice abaturage baherereyemo, bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. Abawazalendo bari guhabwa induru n'abaturage ndetse bakaba bahabwa ikimeze nk'akato bitewe nuko bagerageza kwigira beza kugira ngo abaturage babe babahisha, nyamara abaturage bazi neza kwizi Wazalendo nta keza kabo uretse kubasahura no kubarasa.
bisa nkaho rero babaye nk'ibivume muri ibi bice. Igisirikare cya 23 kikimara gushinga izi ntwaro kabunambo bisa nkaho byabaye ibintu byo kubafasha cyane, kuko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ibindi bice ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakontorora 23 ibyitegeye bisa nkaho bizajya bibagora kongera kugaba ibitero kuri 23 by'umwihariko muri iki kibaya cya Rusizi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. 23 ibirindiro bishya kabunambo bisa nkaho bigiye kuyifasha ndetse no gukomeza gukora ibikorwa byo gusubira muri umujyi wa Uvira. Ubundi benshi bavuga neza ko aha kabunambo ahitwa ku Kiliziya ndetse no ku bindi bice bitandukanye ndetse na za Kiriba 23 isa naho yamaze kuhafata, uretse ko hatabura abawazarendo babagiye basigara nzira bakomeza kugenda barasa mu kirere ndetse bumvikana amasasu, ariko bisa nkaho atari amasasu atemereye cyane. 23 nayo yongeye gusheringa muri imisozi abazarendo bahungiyemo bongera gushwiragira nk'uko amakuru abivuga. Umusozi wa kabunambo benshi bavuga neza ko ari umwe mu misozi ifitiye akamaro gakomeye cyane waba hafite, bitewe nuko uhafite abakontorora ibice bya Sange, Kiriba ndetse n'ahandi. Ibi rero 23 yamaze kubigeraho nyuma yo guhangana n'izi ngabo mu mirwano ikomeye cyane yaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gishwiragira. Benshi mu barwanyi bizi ngabo za leta ya Kongo kandi bari kugerageza kwiregurupa, nubwo bisa naho bigoye bitewe nuko guhuriza muri iyi misozi byamaze kubagora. Wazarendo zo n'ubu zirakirukanka muri ibi bibaya ndetse n'imisozi, aho bisa nkaho zitazongera kuba zatekereza kugaruka muri ibi bice, bitewe nuko amakuru avuga neza ko ibi bice byabagoye cyane bitewe nuko baje kurwana maze bakaza guhura n'uruva gusenya rwa ramforo ya 23 yarasaga iturutse mu misozi, maze amasasa akaza kujya anyura hejuru y'ikibaya akabasanga aho bari guturuka bataka. Ibyatumye 23 yari iri mu kibaya yiti badivansingana bagahita bahindukira bagafata umwanzuro wo kwirukanka basubira inyuma. Ibi rero ni ibintu byagaragaje neza ko uburyo buri strategique 23 iri gukoresha bwamaze gucanga ndetse munacanganyukisha aba bahanganye ku rugamba. Bisa nkaho iyi misozi 23 yagifashe bitayigoye cyane, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kigiye no kurwana nuko cyagerageza kongera kubakura muri iyi misozi, nubwo bisa naho bigoye. Impamvu 23 ifite zituma itava mu birindiro byayo nuko ikomeza kugenda ifata ibice biri strategique, ku buryo ibifata ibice by'umwihariko byiganjemo ibiri hejuru cyane, ndetse n'imisozi yitegeye umujyi wa Uvira ndetse n'imisozi ikora kuri uyu mujyi wa Uvira udashobora kuza kubakuramo, kabone nubwo wakoresha indege ziba zifite riske zo guhanurwa hakoreshejwe amaroketi atanaremereye cyane, bitewe nuko izi ntare za Sarambwe ziba ziri hejuru muri iyi misozi aho zamaze gushyira ibirindiro biremereye cyane. Agahinda ni kose ku ngabo z'abarundi zikomeje kugenda zipfa umusubirizo zitageze ku nzozi zazo nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. N'amakuru atugiraho rero aturuka neza mu madefense atandukanye y'ingabo za FC 23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo 23 baze kwitesha umutwe bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa divansinga maze base n'abayishyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda bo Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. N'amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kwashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe nuko FC 23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye 23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazarendo. Aba Wazarendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa divansinga bakaza mu bice 23 kontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya 23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakubiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazarendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. 23 isa niyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya 23. Abo Wazarendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazarendo yari
yakoze ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa abawazarendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero abawazarendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo umusibejo, ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, kuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe. Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane, ngo maze akabarizo abariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo muri ibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko wazarendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro, ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, byatumye mu masezerano y'amahoro Kisekedi atarahawe agaciro cyane, ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. M23 wamaze gushyiraho ingamba twakita ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ariko kandi inongera ibijyanye n'ibikoresho karahabutaka mu bijyanye n'urugamba, aho benshi bemeza neza ko M23 igomba kwadivansiga katikati Kinshasa nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ndetse akabyemeza inshuro irenze imwe mu ruhame, avuga neza ko gahunda bafite ari ugukuraho leta y'abaginga, ndetse bamaze kwidekarara nkaho ari leta. M23 ikaba yaramaze gushyiriraho n'abasirikare bayo umushahara, ndetse bisa nkaho ibintu byahinduye isura, igisirikare cyabaye professional, ibintu bidasubirwaho. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bongeye gushimishwa nuko bongeye kubona andi maboko akomeye cyane mu ntwaro. Bivugwa neza ko zamaze kugurwa ndetse intwaro zamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyazanye intwaro, ndetse benshi bazibonye ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibaremeza uko zaje ndetse niba ari amakajugujugu angahe yazizanye. Ibi byose nibyo tugitohoza, gusa abenshi bavuga neza ko intwaro bazibonye ziri kwegerezwa ahabitse izindi, ndetse zimwe zisohoka mu kibuga hajya zijya ahari stoke, ububiko bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23
M23 baravuga neza ko ari intwaro ziganjemo ibitanka by'intambara ndetse biremereye cyane, amasasu, amadrones n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye cyane bikoresha abasirikare bakenera, birimo amabote ndetse n'ibindi n'amakote na night vision. Ibi bikoresho bakoresha bagenda nijoro. Ibi byose M23 yaje gupakurura. Benshi bemeza neza ko ari ikikango gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana bamaze kuvuga neza ko iki gisirikare cya M23 uyu Joseph Kabila wamaze kukimeneramo stoke nini cyane, nyuma y'uko uyu mugabo yamaze kujoyininga ndetse akaba yibereye i Goma. Benshi bakaba bemeza neza ko uyu mugabo wategetse igihugu cya Kongo igihe kinini cyane ndetse Tshisekedi akaza kumusimbura, asa naho afite gahunda zikomeye cyane atitaye ku bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bisa nkaho nta nicyo bimubwiye, akomeje kugenda agaragaza neza ko afite umuhate wo kugaragaza uruhare rwe mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 yakomeje kugenda igaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kuba iri kwiyubaka. Benshi bemeza neza ko leta y'abaginga nk'uko Generali Sultan Makenga yagiye abivuga ishobora kuba agahuru kayo katangiye gushya neza bitewe n'uko M23 yamaze ku upgradinga ibikoresho ndetse yazanye ibindi bishya. Ibintu ntago byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Ibijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo byo bikomeje guteza intugunda ndetse no kurebana y'ingwe muri iki gisirikare. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi boherezwaga ku butaka bwa Kongo bisa naho bigizwemo uruhare na perezida, gusa bisa nkaho byasubiyemo aba basirikare barajya baza kuri ubu butaka ariko habanje gusinywa ndetse bikemezwa kugeza kubabarizwa muri unity yabo ndetse n'abapartuni komanda bose. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzajya yoherezwa ku butaka bwa Kongo abamukuriye nibura bagera ku nzego 3 bazajya babanze kubisinyira. Bitandukanye nuko byari bimeze, perezida w'iki gihugu afata abashaka ndetse agahitamo batayo ihitamo abasirikare umubare bitewe n'ushakwa ku rugamba bakaza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero biraza kugenda byerekana urundi rwego ibintu byamaze kujyaho ku butaka bw'u Burundi. Nubwo perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda bihakana avuga neza ko gihe baba bafite urwango ndetse ngo bafite n'ubugome bagomba gukorera abanyamurenge, ngo bakabaye bahera ku banyamurenge bari hariya i Bujumbura ndetse no ku butaka bw'u Burundi, ngo kuko ni benshi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyiri cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yashimangiye neza ko nta bugome ndetse n'ubwicanyi ingabo ze ziri kugirira abanyamurenge, ngo yaba bashaka kubica bahera ku bari ku butaka bw'u Burundi ngo ntibakigora bajya hakurya. Nyamara ibimenyetso bigaragaza neza ko hari misiyo yo kubatsemba bakabamara biriya bice batuyemo hariya za Minembwe, hagakirwa baragisi y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zikorana n'umutwe wa P5 nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi byongeye gushimangirwa n'ibitero bikomeye cyane abanyamurenge bamaze iminsi bagabwaho, ariko kandi ubu kuza kwicwa kw'aba baturage bagera kuri 3 benshi bashinja ko ari abarundi babigizemo uruhare rukomeye cyane. Aba baturage ndetse amakuru avuga neza ko ibyatumye bicwa ari uko hatungiwe agatoki n'abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu mutwe wa Wazalendo, izi nyeshyamba, ndetse benshi bafata nkaho ari bamwe mu baturage bigometse bagahabwa intwaro kugira ngo bakomeze kugenda bakora ibikorwa by'ubusahuzi. Bivugwa neza ko aba baturage bashinjwe kuba ngo bashobora kuba ari ibyitso bya M23 bahise bafatwa ubwo bari bari mu isoko nk'abandi. Ibintu benshi bavuga neza ko ari ubugome ndengakamere uko bashimuswe. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko hatangiye ikimeze nkaho ari ukugerageza kwihorera gukomeye cyane ndetse gutewe ubwoba ku ngabo zatwirwanaho ndetse na M23 bari gukorana kugeza kuri ubu. Birumvikana bagomba kuza gufatikanya aba baturage. Urupfu rwabo rwababaje benshi kugeza kuri ubu, bamwe bashimangira neza ko ari rumwe mu rupfu rubi. Abaturage bishwe baboroga nyuma yo gukorerwa iyicarubozo, bacunaguzwa, batemaguwe, bacanyweho, baratwikwa. Iyi nkuru kuyivuga bisa naho biteye agahinda ndetse ni ibintu bibi cyane. Kuri ubu rero imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu iremeza iki? Ko amwe mu mashusho yafashwe ndetse n'amafoto yemeza ndetse anagaragaza impuzankano zimwe z'abasirikare b'abarundi bahagarikiye iki gikorwa ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo.
ibi nibyo ngira ngo nkubwire igiteganywa ndetse n'igishobora kuza kuba nk'igihano gikomeye cyane kuri izi ngabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Bamwe barashimangira neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri aricyo cyakabaye kiryozwa ibi kuko nicyo cyaje gufashwa ndetse no gutanga no kuba cyahabwa umusada, ariko nanone harashimangirwa ko ingabo z'u Burundi zakabaye nazo ziba mu ba mbere bagomba gufatirwa ibihano, ndetse FDN biki gisoda cy'u Burundi cyose muri rusange kigashyirirwaho sanctions ndetse bitewe no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyicarubozo ndetse n'ibikorwa bisa naho ari iby'intambara batangije ku baturage b'abasivile ndetse nk'uko byagiye binemezwa. Benshi barashimangira neza ko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyo cyakabaye cyaranahamwe mbere bitewe n'ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa n'izi ngabo, ndetse ibikorwa birimo gukoresha imirimo y'agahato